فواز سلیم عموی تمام 22 سالی و خلک تلقصبه لرکفتی سی مها هشتا پارسال دم داعش کمکوژی بسر ازدیان اینای افغان جدگل دو براین خو باب خو زدباری همی کس و کارنوی لی کومالگه قنه هاتنه گرتن هر لویر جلای چکدارن داعش و گل باران کرن بله فواز جه اوه کمکوژی قرطال بیتن جوانین النف ما دانین و بويا الرمي يعني بردانا ما كلاشينكوفا بري تلقلم بكافي مخو بردايا باستيدا هنا كلاخو او بسر مدا هاتن لاشو او بسر مدا كاتن وسبوما خوينو او مخد نيف وان دمران نيف دا ديريش كر حتى نكيد تقريبا نيف ساعتيو هاتن يعني حميد باستي واركرنو هجي حركة قد بال شي بوبا تلقلي الدان وتلاعبي بلاشيد واند كرين يعني او زانين ياكي ميريا وتكنين ويدقو فلان اشترى ويتقو في هاي قات سهر اشترى أفي هاي الرش اشترى وتلاعبي بلا شيء واند كرين يعني بطلقة تقريبا الساعات أجي أسواس نيف وان دمام بشتي أو شباما شوين محسك ناكير بيش مكا وان نهات مهيدا سري خوش بن وان دراني من دهني داي يكل دورا منينا پشتی آزاد کردن شنگاله نافهاتی سردانه که دچیتا گورن لقنه گو همی کسو کارن وی تدانه لید بیجید چه گرنگی و پیتدان به نهاتیه کرن و تانوکه واواردن و جیک جدا کردن هستین وان نکرینه واران بباري حميد بستيدنا آف هميات با يعني هناك جبرنا بس هناك جي دوز دمانا سبب واران بي وانجي حميد با يعني هستو اوي وان دوان قادات آفيتينا چه اهتمام ما نادية ما دفي يعني هناك اهتمامات زيادة اعلام قناة كي كسي كاربي مساعدك وان بكا ومساعدك ما بكا ما دفي دستی خوب لوینه باری بارانک تشتک بی لاش وان کلاخ شوی داری آف ببا گورن لقنه کو دکویت روش حالات باجار شنگاله به دیراتیا 10 کیلومتران و جمارا او کسین لحاتین کشتن ده گهیت 83 کسان گو پتری 6 کسان جه بنامالا فوازینه یانکو کسو کارنوی نزیکن کاوا عمر دنگ امریکا قضا شنگال